Ya ala kon mu gor kono ger konen society dan cha gor bran mi cha tok bran alat ka kwiko be win ba jegono na malada ye tok be ka yika society mi jitik de yan jokay ka tele gwala wotan tele gwada muduten society mi jitik de yan jokay ka tama je chom no ko riudan china dwal ke la tuko ko rune ne tong wan chamong no kaj ta tok cha lok kon tege tik mi chanro ngi ge kon wor no wal tege mo jarabun mad kan kut chana le binjek ke chi agre ga chana binjek te tung wan ja ge jegalo kon medan mi changte mu tok da won mi ke mi jek cha ja gor ke balat gat ki rado din rana gore appel miem as long as rig neni dial ramu dong wi la de jen bran gade logi chu cholat ki bran da man logi cholat bena bit ge jen mo chang naga na ba gore garado din bi wala don chang wi yino mo kaj e goro de lar na ma kaj che gwa ba wi na bit ko dung neni dial ba je ke tay namo jo kon yar ko duktu ngon ne me la de jogo de te gani tu wan la ro yo ne o kono bane chiang mal ka benjek e ke kurushin na mo che debate gani tu wan long la ran man la de chiran cho gwa de che je jaje ala kon jin mulu du kudumo palle mo chuje ganke kaj la ne mala to as long as go je society danu bo to be ngaj kon bana chiang mala be jege kurushin la to kon nore goro jiram ci video dem no mbi wujego yo ke bi video no me jego me loji je runu jin christian mene kala krisen ten chana chiang mala be jege je ke christian metel ko kono won metel kon mal goro bi la de go ko kon ngay kon no wal ken mu man na to ken ku man na to no wal kan tark ni kan british ni ban kan anglo egyptian kan ban kan sudan ban kan ethiopia ban kan foreigners ni diala to kan ka ban kan ku ni ken kin kono de medan kon nang ro wi char ki wok ke du nan to ro wi char ki wok ande kon ga chiandan mi chan ro gwir ge je mi to kon ge je no wal teni dinan la kan gade la tore ga jaw kan ko ne ko ne gade bu to ga christian gache tu ga christian ke nang na de tu ga christian tu ga kuma meju kuma ben very strong whether ana ga gad ga tin ci ke line ni ni nyang ton kon ci kum bun teten mi charan get bar bodo kum wote immediately ba ko no kram ci ran get ci kum yu tiang go mo china chu jalla charu chu lat ci chu jojo ne ci ngade le point ende la na we get pan ken te ne ci lo kun before ngada mo no movement e bredan ko majje ko no kane ko ken ne ka nyanyi 1 na nyanyi 2 ben ka spelling kan mu mane ton ci mis behavior ji kan no redan ka ci angre awu mu be ci contradict jena jago ci ran go jodi ro wujik dor ko ne wi dor kan kara di no bigo betel ci wona ne ci christianity shebe kama ngor man ray lokun nyi na tan tama dang na ro lokun ci ro dak ne ko tuk shin kon to kon ko wonno wonti yen ko ro ci kono ben jeka bible kan ngoten ko nen ci alim ko bible ci agorne ne ko ngotti ci yor mo sen ko ngade e ko e kay telo ngotti ci kam ko ngotti kam ken karar ci me ci noore je guy me ci nyur mo so medan either ko exist wala ci exist ko tele store mu ko am jeka men ni Egypt tele store mu nyu do te gadis ro li kon te Egypt ta ci ngala kwaj tawon ko find geologically anthropologically historically tele evidence me jeka da fotelo ngotti ci kam ko o ci kan jek kan gway dana tege tan ci kan jek me dana ci noore nyur ci kan gu jona na ci cengo ga jek ci ko nyur
chika na gwejen na goro bi ngot kamrar bi gro yene ka ani chi nori chi ngot kamrar medan ti yen karo ka again the same manin kan ji Israel medan me ramala kore ne chi gwejo ken do be chika ne je kam kan ngorar ngot kerar ge jamo chika na kamrar manin ngot ko na ti chang long ko chang bai chang lat kon mu go chang ko jin ko da long jin mu chare je ko do wai ye da long ko do wa ti dial to de ko long ko jin mi chi long ko dor lu no ne mi chi long let ci tu wo kan mo ci bi ñuur ci mi ci long pour ko pin ci bi ñuur ko do ye da long wa jare du wa jay very well how does it make sense to you ide ko long cha wo jen chang let ko ti dial e ci long ge it was a reason ko kwa na ko ne ke le convince obe jo ko along te gara bina let gore je bina let chang men ko ngot la kam gara ko le chang be ko le chang men bane te wal go goro ba jiling bi di alu tight ko ba ko wona ne ye ko kam bo mo ko me da lo fera mo point de ko ngai ko no kon nuore ci mu la jidid no ala do lam ni ci ko chana bang changa de ko be kara mo gi kon dol ko ne kon ti wo ye to telo ko mu de long but the reason ko gor bene ken convince big let kan indi ala tin ka chang mo big long je an chang long na nga lar kan je adem ke lar kan je nga chang clan de cha bay bin form recently ko am nga ngai mo yen chang me long ko ka clan der kon sarde je ka clan der coach after me just clan der cha created Sunday bono no lat kan ka ran ci ko ngote ko ni ci nori ñur me ji kan bi wuci ande ne je ci ngot kamra man tam de active mi ci ran nak ke pinge ci ko pin nori rana jelle ti dial ya formula go tok ba la god tele ci amalam bana bi je ko ne te Christian mi ci ban ne den ciur ne ngat na ne te men dem recently ne den kwala yogo mak tam ne la kwar ne den tere te la ti je ko ngani ci Christian mu ci ro gero da fo jin mu goro bi society gero you don't need to be kai ko ne ba woman titni jala ngwani jan man gwa tin la de man je man ketal ka je chomat tin ko ba ko wona ne ila de to yes Christianity de la chana dul gor runa ndo wanto ko dul gor lo ko dul gor lo ko la be clear kel wo clear mo jen tay bëgg je which is the janna charbo ha ngade jala kele programme jel kel kan ray ko ko ala non ko jin ray ko mu keni guarde ko ne de kede la ne de ko kede de kada lo du de yen ko la jappe clear ngon ge je ko braro ko rep bran bokku lo kwen bi ko ko ne ko kene ko ko jago bi ko Christianity tala je nan ni di ngono chai ni di change ma change tanu mo ke million years ka chen na ko ngadam pal yene ke ngadi 100 years ke de la de ke dikene ka tele problem nu mutu chejen cha to bu pel ka la de ko ni tu wan chi ko to lok o ka dog ti di ala charlat ne ke cha chengen bureaucracy me a system mo kam ngani je according to the history doctrine den te nyingi lo ko da wudi shali jetro wa gon tu mi shala moses me te go chanya da gwi la time di nang lon ko lieb gane je te wo nguchi na me use you need to do structure we need to do ngad ne ti tiana bi mo go kwari ti tiana ba so no the structure be lat ko ci burden ci bit point lela ran te lo ko mi ci ben ka je chare jen use no wi ci gwi mu de rodo yalla ka mu de go burden ci ñaar na mu de reduce ajen tan te gna dafo ci gor bi kay la de ko ba wo men la de yeto ci kay gor ka to wando no kon lo ko no barane ci ran bu dom ceng ci durana kay dul ci gur ci jende mi da ci na ñi ci agat ken ci ci kan ko la ngay ngwan mo ni babu Christianity ko la peace ndien ko la discipline ndien
Again, the same mentality. Michi Abraham Jadel nak wana gani yako. Michi would di nuare del nak wana gani shaitan. That is the mindset. Abraham take a man diok wa lat ko. Chatoy ni ki ngade ni man dab gal. Michi man diok wa lat shaitan. Would nuare. Namo again ko ala chal kana inferiority complex ke slave mentality. Dundu e chang chere ga duram mi I jem no dundu go an duram mi jen program kelo wo gor go no bro blok kam ci ro lok jen wodi bro mat pin ra ban shalo go yi go an jen ko bukulo go directly indirectly jen jang daram de ku de chala dran ko ben ko buk de baby jo gu dong chalam gwa dong jen chapo ka bin no chige storm te kay no ka ne ham ke japas am wolo no ram char ke ram kadam kuyen mu de gwando no cholo ram charo ka kadam kade ranu ben ge shaitan che laro ko de ko ran chang ne ge chede boro chak ke cher ko de ram bor be jibin be shaitan tak chak ke chedo ram char I yene chapti Japa zulu nrama bi tany la wish min biga kwak na ko lo kan wi ni ken ji Europe ba ko lo wi cha ko no len podno chale japa se ram bi tany bro bi exploration la ku kero exploration de mo ke reason wi ken wano no chola am ito lo nrama chare kram le de ke mi chan to ji iji la ngade ram islam pet ke ci ko no ti ran de ran cholo ram de chang de cholo ram chare kram pet ram no bo mo bung gor no gwa kwiji we bi yo gu dong I chalam I che gwando na ne dab ko ni che gwi rian ga gwando no ko kan chi ngade ku lo gwi to ni chi kan chi gwando da no kum gwa kwiji ke be yo bo ko shu I chu tie ji mu tie ji ke ba ji wo ke ja te ga mo ben ko mu do ro martin ka che different times they we chat tie ite go dur mi gondo dan min nyam dur mu kwit kon ite gram mi chab na ke all this nguda te cha ko ti ge mo jen de naro na ke mo ko naro di le naro ri te le jere to ko dial ka kain te le tong te te le wud mi shal ham te le wud mi shal chapes te le wud mi shalum te to ko dial ke mi da story changin persha chi en chur min chur jen ko le geri ran ge jom ti dial chakane ke chur menu kush menu munu menu kan dial chakane ke documentation ko bi kana shebe ite ko jiran bi nak wi de ko duptu wan koran mission nak point da but or tel mi di use baran mission nak wi di use la tool di resource nak kan di point di use di la di jakarandu bo di divert da bind pindu that's it ko no goro te tibulat bi document bi ko gar bi ñoo de jëne jiram ci mu kula wo gwa mu wi ben gwa me jëm ko gwa no mu la lat karan ngay kene ke ling they do research before can deal bi can research jiram te research ko to the culture way the religion way the what are you doing for living te rogan dial bakan ka study therefore kon do trauma deng ka we want ideas that are being discussed. Discuss it. Under discussion, ideas. Kalwak ci chara kamra malar kalwak ti di ne diw ñur tinde gëna guj kalwak mu la kay ke jëm la do jene brana ko pin bel la gëka mangwa ke jene ba discuss ba mangwa ka ba kan ba min jega ba yor pin ba mat kan mu gwa do ram do dien that's the ngade jen how we shape ngade kawai ni tan shape in society din ngi ci mi cha kel mu ni ci to mu chang cha ko le lu gi eduna la wofen na way ci jemu bab nit jemu tedino therefore try to find the truth. Thank you.